welkom terug na nog 'n short of iets soos dit op YouTube. Kyk, ek het besluit om my Dixon Pro in my phone oop te maak by die oop te maak. Niks te beter nie, niks. Kyk hoe lyk dit. Kyk hoe lyk daai mooi ding. Check daar. En kyk so, nee, hierdie is my hand. Hierdie is my 8 inch. Check daar. 10 ding. Check daar. Check daar. Hy is massief. 10,000 UF. Right there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 of them. Very, very more powerful than this one. Absolute monster.